Lirio iti tanap. Tinapalabas, iti ipapanaw da Senyora Lorna iti dipintin. Insardeng na ti kotse iti igit ti kalsada, sa naganugug, gapo iti naduktalan da nga inaramid ni Alex. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, inkadeng nati agsubli iti dipintin, tapno mapan na ikan iti kwarta dagiti namatayan. Ngem awan makita da ataw iti tunggal balay apag damagan da kuma. Nasalaw da nila kay Cosme anapan nagpakan kadagiti dingwen na. Insalaysay tilakay tinapasamak sana pinanawan ida. Ita gagayem adtoyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Sige, inakaon, senyora. Diyos ko. Anya da ito yan nga inaramid ni Alex. Sobra ti kinagtakas na. Senyora, intayon. Di kay agsangit ditaw eh. Ala, intayon. Ang mga noadapay sa bali at tao ditaw eh. Datayaw ti balsanda. Ay, delikado, senyora. Ala, intan iti kotse. Mercy. Uwan, senyora. Pumanaw tayon ditaw eh. Nay, sa bali mat ti pangiturungan nyo iti kotse, senyora. Iti mat kalsada amapan iti sementeryo. Apay, di tay pay agsublay iti mansyaw. Saan pa'y Mercy? Kayat ko timapan iti sementeryo. Alang araw, ngam aganad kayo iti panagmanihuyo ah. Wen, di ka nanag. Tauray sobra asakit tinakam ti Margrinak. Kabaanak ti agmaneho. Grasya, anak ko. Awanan. Talaga ajak na iturong ni Alex nga anak mo. Itinasaya at adalan. Insurok itinasaya at asursuro. Sipod ubing. Ngam linipat na dagijay nga insursurok kan kuwana. Ladingitak. Nung asto'y tinagbanagan ti anak mo. Grasya. Nasakit tinakam ko. Gapu iti kastoy ang nagbambanagan na. Ngam awan maaramidak. Ngamin, sa bali adalan, titinurong na. Senyora, itay tayo pa'y lang dito'y tanong day di grasya. Saan tayo ka di pa'y nga pumanaw di tao eh? Saan pa'y, Mercy? Matagtakan ka ka din amang ururay kanya. Ah? Nay, saan, senyora? Ngam, kasanumat nga main. Sangit kayo asangit. Ang mga nadakit di mat sakit yu iti puso. Kat anya pa iti mapasamak kada kayo dito. Gapo iti pa naglidlid ayo akasta. Anya? Senyora, mabalin ka day ti agsaaw? Saan ka mat aparitan nga agsaw? No anyaman day ta nga ibagam. Kuwa, senyora, saan kayo kumaunay nga agliday? Anya nga iti mabalin niyo? No kasta ti mapaspasamak kin ni Senyorito Alex. Saan kayo mat ang nagkurang anang padakkel ken kuana? Gaputa impaayaw ti pammatag. Ken insuruyaw iti nasaya at asursuraw.
Dakaslat naman ti kayat naturo ngay. Anya nga rod ngay ti maaramidan niya. At daan mutan iti panunaw. Kanayon nyo pa'y abagbagaan. Nung saan da kayo matatungpalan. No di kat kabailan da kayo pa'y apasakitan kan bastusan. Mercy. Nasakit at talaga para kada kayo, senyora. Kaputa impatagyaw ni Alex. Impatagyaw akasla anak yaw. Awan mo't mabalin yun. Tadi na kay matong palan. Tati kayat na. Kati pagayatan na. Nga uray pa'y pumatay iti tao. Ala, senyora. Ipapasyo ditaw itilidayaw. Kalpasan na. Gusto kuman. Saan kayo kuman asangit-asangit? Gusto, senyora. Ala, agmerienda tapay, senyora. Inyo nagkaw dito'y silidyo tay sumuti ko na ya. When Mercy. Ala, agtugaw kamutan. Tagsangot ang agmerienda. Uwain, senyora. Aw, adto'y ti para kada kayo, senyora. Adto'y matitinapay nga da palaman na aprito nga itlaw. Agyamanak. Senyora, agingay ta. Saan pa'y nagpakpakita ni Jubilar day dito'y mansyon? Sa dino nga tati ayan na. Taawan mo't anak kita ta ijay dipinteng. Diyaka mo. Hanggang kayat ko nga umay kumaditoy. Takasaritak. Senyora? Ibalakad ko nga umadayo kuman. Tapno agsardengan ti parikot. Imay kayo inikan iti karniti ugsa, senyora. Impan ni Mercy J. Kusinayo. Nalagip kayo asarungkaran. Isuan na panak na ganop, tapno may kan kayo mat. Agyamanak, Sotero. Agyamanak mat, tasimbarong karka. Makita kat awan mat ti pagpagadak no umayak sumarungkar, senyora. Pambarak matan ti dumamag, may papan ken ni Alex. Amom kadi. Noan niya ti inaramid ni Alex. Ne. Apay, senyora. Anya ka diti naramid na. Adda pinatay da at tao, ijay dipintin. Adda. Pinatay da. Ne. Apay. Anya ti basol dagita tattao ta pinatay da. Awan. Nairaman da kano. Gapo kan ni Jubilarde. Anya. Gapo ken ni Jubilarde. Apay. Sigun itilakay anakasaritak. Isuda tinaasidag kan ni Jubilarde. Isu nga isuda ti pinatay da Alex. Awanan, Sotero. Talaga adda kasan ni Alex. Kadyak mo. Noan niya itan ti aramidag. Kat anya mati ko na dagiti namatayan. Inkamang da ti pulis. Jak mo. No ikamang da. Jak amon no anyan to ti mapasamak. Anyan ni Alex.
Iso ajak amo no anya ti aramid ken kuana sotero. Tadumakdakas meten ti aramid na. Awan sa baling aramidan tayo, Senyora. No di ti mangikarkararag iti Diyos. Asapay kumatag balbaliwan. Uwan. Dahita tinasayahat nga aramidan tayo. Kapag alahon di bakit nandin, sumurot ako may ti pagtrabahuan. Ha? Ay, saan pailangan, Jubelarde? Nakapsot ka pailangan. Jak itulok mo agtrabaho ka. Dito'y kalatan kalapaw ko. Uray si kanti tagaluto. Basta saan ka nagtrabaho itinadagsan? Tasaan mo pa yung kabailan? Masapol nga agpapigsa ka pa nga umuna, Jubelarde. Agpalabas ka pa iti dua. Uno talo abulan. Sakpay nga agtrabaho ka. Anya? Nagbayagan? Wan Kasta unay apan nakaparigat mo iti ima da Alex. Iso arumbang agpapigsa ka iti husto. Bayam asak ti agtrabaho. Nakababayan kan ka. No pakpakanan naklatan nanding. Ay na, Jubelarde, awan anyaman na. Ken maysa, naimbag ka agayam. Ken idi addata iti pagminasan. Imbis asak ti saplitan da. Nagaramid ka iti pamuspusan. Tapno sandak asaplitan. Ket sikamot tin tinaparigat. Nasayaat ka a tao, Jubelarde. Isu nga oray, papakpakan ka lang dito'y akas iti kunam. Awan anyaman na kanyak. Tinapatag. Agpapigsa ka na imbag. Parwaran na kami dito! Parwaran na kami dito! Sumagan kayo! Matulog kayo! Malupit kayo gayan! Di may pagkaroon pa kasto ititrato yung kadakaman! Sumagan ka kami! Awanin, timaramidan nyo pa'y. Daputa, balot kayo dito'y aking gay ti maudi nga angasyon. Kakadwa, pudno gayam timbagan ni Jubelarde. Ngagbalin tayo abalod dito'y pagminasan. Dito'y nararamid yo. Isugayam tinagbalin na kulungan tayo. Kaya't kunti pumanaw dito eh. Risyok. Mayroon siyang patagay, kunti pumanaw dito eh. Basta timakunak, saan tayo ngaglabsing iti pagayatan da Boss Alex? Agtungpal tayo lata kadakwada. Tamamatiak, nga iti may sangal daw. Dumtang to ni Jubelarde, kat ispalan na tayo. Kabalan na ito timang ispal ka na tayo. Pero daw man nagbayag. Isu kano tinang ispal, idi ka dagiti mo na trabahador dito eh. Isu apat check, akabalan na nga ramidin da ita. Sapay ko mga rot, tamalagit na tayo nga ispalan. Mamatiak launay akasta. Ala, maturog tayon. Basta laglagitan tayo amin. Awan ti agsalungasing iti kayat da. Tapno awan ti masaplit iti latigo. Kastamot kada kayo. Senyora, nakapasyar kayo man. Wenderita, umay kayo kumustaan. Kaano ang mabaling nga apitan dagiti natin? Into numaya bulan, senyora. Nasaya at nga rod no kasta. Into naglako tayo. Kayat ko ada kayo mismo ti pangyawatan da iti kwarta, senyora. So, sumurot kayo to kuma. Into nagideliver tayo kadagiti natin. Saan nun, Rita? Sikan ti makaam mo. Adamat pa nagtalagkukan ka? Eso asikan ti makaam mo. Sige, da kayo nga ro ti makam mo, senyora. Rita, saan mo ka di pa'y anakita ni Jubelarde? Saan pa'y, senyora? Jak nakikita. Kanayon ti panagpaliig ko kadagiti lalaki at trabahador. Awan mo't makita ka sa bali titignay na. Oh, Sana bale,
Apa man na makita. Idanon kunto, tibilin yo. Agyaman na, Rita. At tuloy gayam tigiling, ha? Sa nyo ito. Adumot ni Mayor, nagtitrabado na naba. So nga, dulat pati magiling. Nasayat launay. Pasanday siya giling. May linisan, sige nito. May proseso na palito. Nasayat mo kasta. Alangarod. Sayatem, Doro. Huwag senyorito. Kumusta ti trabaho yo, Doro? Mayapan, senyor. Iti mabiit. Agilako tayo manan, iti balito. Sigurado ka? Huwag, senyor. Nasayaat no kasta. Awon gayam, ayan ni Alex. Agdadakan ni Baldo, ijay gilingan, senyor. Kaya't ko akasaritan ni Alex. Isuamapan mo ayapan. Huwag, senyor. Ayabak ni senyorito. Amo kakabalan yon, Alex. Isungag subli ako ni J farmhouse. Tapas yarek mati rancho. Gaputa dya ako nasarsarungkaran. Sige lolo. Sana bale. Tento naglako tayo iti balitok. Datayon tumot lang timapa nagilako. Wala lolo. Agsubliak nga rod ije farmhouse. Itulod na kayo ni Baldo. Sige nga rod, iho. Abda ti pagpalami isyaw, senyor. Baldaw. Mangisagana kay tinaimas at araon, Chayong. Wan, senyor. Kasano nga rodan, senyor? Agsublihan kayo pagminasan? Agbati kayon dito'y farmhouse? Juan Baldo, ngaminton bigatan ti panagsublim. Danggayan nakpaay nga uminom iti arak inton rabi. Sige nga rod, senyor. Aladoro, aginom ta. Sana bale? Naikulungan dagiti trabahador. Ket agbambantay dagiti talo alalaki a napusgan nga agbantay. Sige, senyorito. Bukat man ti baso. Mati, senyorito. Aginom tayo. Tatlo makaturog tayo at dagos itong madamdama. Sa payawan ti babae, amang papudot ka na tayo. Sana bale, Doro? Hintay tumangala iti babae. Daytay agkakapintas a babae. Magmayat, senyorito. Nagmayat, Doro. Nagimas daytoy nga harak. May baga, Rabiyo. Ang tatao. Sino ka? Alex, sana ka kabuso. Sak ni Sotero. Sotero. Anya ti mapasamak iti daytagun daway. Gagayem. Di uliwan na dinggen. Tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalabas saan napalubusan ni Nanding ni Jubilar ding agtrabaho gapot na nakapsot pa lang daytoy. Imbalakad na kini Jubilarde ngagpalabas pa iti maysa wenno 2 a bulan sakbay ngagtrabaho tapnonan anay iti panagsubli ti pigsana. Iti maysa rabii iti pagminasan bayat ti panagin inom da Doro ken Alex saan daan ninamnama ti dadatayang ni Sotero. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nagmayat, Doro. Naimas na ito yung harak. Laing baga, Rabiyo. Ang tao, senyorito. Sino ka? Sak ni Sotero. Sana ka kabuso. Sotero. Sana ka kabuso. Matay ka! Senyorito!
Anya ter aramiden deta at tao dito eh. Masidag ka dito! Naimbaga, Rabio. Saan ka di asikatay nangipan idi ka ni Senyorito Alex iti ospital? Juan. Siya. Lukas na Senyorito. Isuday tanti amam. Anya? Sana pud no dayta. Sigala tao. Apay nga da ka dito eh. Anya ti panggap mo? Amom ka di amatay ti asino man nga agbasak-basak dito eh. Ha? Sana ka, kabusor. May saka pagayam. Kat awanda ka sa panggap ko. Umay kalahan pasyaran. Iti anyaga po. Iti na minsan, inispal ka. Kaday tati makagapo. Pumanaw kan dito eh. Saan da ka kasapulan dito eh? Alex, imayak, takayat ko ti makipagtrabaho dito pagminasan nyo. Anya? Patganak ko ma, Alex. Nadamag ko di may papani di pagminasan nyo. Kaya't ko man di makipagtrabaho. Kaya't mo! Sige, sana pare ko! Doro? Apay, di mo kaya't Senyorito. Umay agtrabaho dito eh. O di manayunan ti trabahador. Anya? Awata mo, Senyorito. Oh. Bueno. Ipan mo iti ayan, dagiti trabahador. Ariglado, Senyorito. Sige! Tangay nagsabaka kas na simot-simot. Di tangarudan, ti pagtinagam. Karaman ka ditan. Kat makipagtrabaho ka mat, intong bigat. Asino ka manong? Apay nga da ka dito eh. Siya ni Sotero. Kaya't kumati makipagtrabaho dito pagminasan. Saan mo ka dingam mo? Adakkel abidot daytang inaramid mo. Amo. Ngem, kaya't ko latati agtrabaho dito eh. Dadaal ka diti ulo manong. Sabagay, di mo pa'y ngamin napadasam ti rigat dito eh. Ngaminton mapadasam. Agbabawi kanto iti husto. Ala, maturo kakit din natin ko. Saan ka na sumano? Ha? Basta kaya't ko ti agtrabaho dito eh. Tadakkel ti makagapo. Anya day ta adakkel ang makagapo. Ading ko, sana nanaskan nga ibagakan ka. Ngam, ibagakin ka manong ha. Dakkel abidot mo ti mayam dito eh. Gapo ta agbalin tayo abalo dito eh. Aginggat maudi nga angas tayo. Pedro, naimbag tandaka. Ni Alex, sa dino ti ayan na. Kadwam kadi anak subli. Saan? Aday jay pagminasan. Ammom kadi tinaramid na. Pinatay na ti dua at taga dipintin. Gapo ka ni Jovelarde. Aniya? Dumakda kasan ni Alex. Itulok mo kadilatan akas jay na. Amangan met no ada basol ni Jubilarde kan kuana. Iso akas jay, tinaramid na. Pasig kayo at dakas. Agpapankan ka alaklakayan. Dakas kalata. Awan pa'y panagbaliw mo. Imay kakadi dito'y tapno sermonan nak. Saan? Ngam kayat ko laang agbaliw kuman ni Alex. Tapno saan ang maitulad kan ka? Asibibiyag pa'y laang. Ngam mapupuuranan ti kararwana ija impierno. Aniya? Bagaam ngagbalbaliw di apokong, Pedro. Pangaasim.
No kuma si bibiyag pa'y day di grasya. Di na itulok akas to'y ti pagbanagan, di anak na. Adan nakam ni Alex, iso adi mo diktaran. Ala, pumanaw kan ditoy, no awan na saya at ngay pagam. Di na kamin pakibiyangan. Anya. Di kataltaluna ti si kaswem. Saan ket? Ano anya laditan ti pakibibiyangam? Patarayem ti asyenda iti nasayat. Kanusan? Sukatan kan amang imaton. Ya! Ya! Agawan, Baudo! Surutan na! Mapantay kay rancho! Senyor! Ya! Ya! Italamanan nga umayak dito yung rancho. Imado dagiti baka. Huyag paiso, senyor. Adunot nga minti aga nakabangka, iso nga umanuda. Nasaya. Daytoyen rancho ti asikasuan. Ket italekon kini Alex ti pagminasan. Kasta ka di, senyor? Kayat ko asan kapailang agsubli di pagminasan, Baldo. Sa nabale, kadamat ni Doroy jay. Kaya dapay dagiti pinusgak akatulungan day jay. Da kayo nga rin, ti matungpal, senyor. Agila ko tayo kadagiti baka. Kayat ko ti makaigam ita iti adu a kwarta. O sige, senyor. Da kayo nga rin, ti makamo. Kaya't ko ti sumarong ka rin di Pintin. Ha? Mapan kay jay? Kaya't ko nga munti na pasamak. Saan ka nga taang madaksan ni jay? Saan mat siguro? Ngam, jubilar de. Amangan noan niya ti pampanunutan da nga aramidan ken ka. Tako namat agumurgura ken ka dagiti dadduma ka arubam idi ijay. Pudno day tananting. Kaya't ko nga munti ka sa sanda. Sumurotak nga rod ah. Saanan? Diya kaya't amay raman kan ubilang. Ngam, Mabitak lang nanding. Amwak lang ti kasasada iti sigud aka arubak ijay. o sige. Ngam agan-anad ka, jubilar de. Ken agsubli ka kumamatla dagos dito'y kalapaw. Awan mo tataw ka dagiti kabalbalayan. Nalabit ang nagtumpal da iti kunak apumanaw da bailaeng. Nasayahat mo't kit dino kasta. Tapno mailiklik da iti kinadakas ni Alex. Aglayo nakiti tanam da nanang ken apong Victoria. Naaladan gayam na ito'y sulami. Nalabit ani na Dorotya tinag-alam dito'y. Nagsayahat ni Nana Dorotya kanya. Kasi mata na iraman. Gapo iti inaramid ni Alex. Ura iti ina ni Neneng. Pinatay damat. Nanang. Apong Victoria. Aging kaita. Diyak pa'y na ibalas ti ipapatayo. Diyak mamingga. Aging diyak mabalas ida. Oh, at ti inumam analaming isa danon, jubilar de. Uminom ka. Tamok an napudutan ka iti ipapan mo ijay dipintin. Nagbara ti panawan. Agyaman ang nanding. Oket, kumusta nga itinapan na medyo dipintin? Awan ti matatao ijay nanding. Adaman, ang malmanulaan. Kaya't mo asawan, pimanaw da ijay? Nasaya ti kastangay naramid da. Tapno sanda na may raman pa'y. Amangan ngamin no agsublin tumanan ni Alex ijay. Kat agaramid manan iti krimen. Ay, sobramat gayam ti kinadakas da ijay atawan niya.
Anya nga tangay tirik na ng agaramid iti dakas. Naragsak na ta? Nalapit akas ta, Nanding. Ngam agpulon tumot lang. Agpatinggan tumot lang ti kinadakas na. Sana kastama nung sutero. Dagito at klase ti dagat ti alanyo. Kastoy tinsuro da kada kami. Kasta ka di. Sige. Amo ko. Agyaman na kading ko. Manong sutero. Anya ka di at talaga ti gagaram dito eh. Tanagsaba ka matan. Bueno. Umay na kami ka di ispalan. Among ka di. Ur-urayak ng jubilar di amang ispal kada kami dito eh. Ngamjak amo, no kaano nga umay. Kasta ka di. Kanya tinaramitan nyo! Trabaho ka! Agtrabaho tan. Uwan manong. Mangan kan, manong sutero. Tebay! Saan ano ang lalitan ti taltalyawam? Uwan. Mangantan. Sika! Lalaki! Mapantay tayo ni Senyorito Alex! Shock? Juan! Uro-uro na ka! Agawa! Anya ti ibagam kanya, Alex. Kaya't kalaan apalagipan. Asaan aga po ta inispalnak idi. Kat agin lalaing kan diti pagminasa. Sikati nagdisnudo nga imay ditoy. Pues, agtrabaho ka nga rod iti hosto. Taasino man nasaan nga agtungpal iti kayat ko. Madusa. Talaga gayam. Ngay malaka ken ni Senyor Pedro. Ana ulpit, Alex. No si bibiyag kumapay day di grasya. Sana kaya't akas to'y ti aramida. Iti ayan na ita. Sigurado magladladingit. Gapoy ti aramid mo. Aniya? Alex. Pinadakkel na ka ni Senyora Lorna. Itinaimbag ka sursuro. Nga, apay, akastoy ka. Ayan tinsuro na ken ka apanagipatag mo iti pada matao. Asino ka ngagsao kanyak iti kasta, ha? Nagpuskol kit din ti rupang! Awan ti karapon ang ngagsao kanyak iti kasta. Pakita, Senyorito! May kandado kong tiri daw da! Sigurado ka kadiyan ay kandadom? Juan, Senyorito! Ala, mapantan. Da kayo ang tagapantay! Pangamitin nyo titrabaho dito, ha? Mapantan, Senyorito! Intamat na ginanan! Senyorito! Ginanong mo ni Sotiro tayo, nakita! Namintan lupay! Juan, Papay, Senyorito! Saan mo ka di amaklon nga ama? Katno iso na dyan ti amam! Kuston, Ha? di munda ka maten pay dayta, Doro. Ang day tati kinapudlaw, Senyorito. Ambo na siguro, asikati anak da iti day di Senyorita Gracia. Iso sursurutan laga. Awan ti amak! Jak maklon day jay nga ama. Awan ti amak, Doro. Natayen ti amak. Kasta ti kunan ni Lolo. Sige tiyag nga rod. Iso, ni Sotiro. Gusto! Jakon kayat amang nagdayta, Doro, ha? Alaki din. Bukbukam ti basok. Tau minumak. Sige, Senyorito. Amom, Mang Sotero. Nagsaya at atao ni Jubilarde. Iso ang makonsensya ako na eh.
Gapot may saak, anak ipagkamat idikan ko na. Idin libas na ti ubing a kinidnap da Boss Alex. Kinidnap da. Juan, inispal ni Jubilarde day nga ubing. Ketap no may spal ti ubing. Nagpatiliwan kada kami. Tapno laang makadayon ti ubing. Ket sana mapaltugan. Anya. Ket nakakaasi tinaramid da Boss Alex. Sobra arigat tinagdalanan ni Jubilarde. Nusak nga ta ni Jubilarde. Amangan no jak kinabaalan. Ket nataya kon. Agsidawak. Ta nakalibas dito yung pagminasan. Nairakad matiti husto. Adda ka no nang ilibas ken kuana. Ket nasaya at mat. Ket bilibak iti dayjay anang tulong kini Jubilarde. Nalabit. Nasaya at mat ti panagpuspuso dayjay. Ta nagturod anang ilibas kini Jubilarde. Ngam ti pagsidawak. Sino nga ta dayjay? Tano dagiti trabahador ditoy. Di da maaramid ti kasjay. Gapot patay mat ti katukad na. Kasta? Ket mangnamnamak iti panagsubli ni Jubilarde. Tapno ispalin na tayo ditoy. Ading ko. Iti panag ko na mga ta. Ket umay. Wen, sapay kuma, taumay. Mauray nga ta da akong ni Jubilarde amang ispal kadakwada. Anyamot ti panggap ni Sotero, ta nagseba ije pagminasan da Alex. Gagayem, di uliwayan na denggan, ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio, iti tanap.